mstari wa 22. Amen. Bantu dufite Bibiliya twese Watu walio na tugerageze Biblia. dusome ni Samueli wa mbere ibice 15, Samueli wa kwanza 15 umurongo wa 22. mstari wa 22. Amen. Amen. Hanyuma nituza gusoza gusoma turaza kumva Baadaye tukimaliza kusoma tutamsikia Evangeliste Muheto araza Muheto gusoma gutegeka kwa kabiri atatusomea Waamuzi wa pili 28 no ku murongo wa mbere ageze kuri 4. 28. Gutegeka kwa kabiri umurongo wa mbere 28 umurongo wa mbere ageze kuri 4. 28 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Reka dusome Samueli Tusome Samueli 15:22. Biblia iravuze ngo Samueli asubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda kuruta ibinure by'amasekurume y'intama. Amen. Tusome Kiswahili. Naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kutezwa, za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Amen. Karibu kusoma Gutegeka kwa kabiri. Some Gutegeka kwa kabiri 28 ku murongo wa mbere. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu, uzagira no mu mirima. Amen. Amen. Dukomere Imana yacu mashimeshi. Tupigie Mungu makofi. Amen. Amen. Dusomye amagambo meza y'Imana muri bino bitabo. Tumesoma maneno meza ya Mungu kwa hiki kitabu. Twashatse kuvuga ijambo rivuga ngo kumvira. Tumetamani kuzungumzia neno la kusema kusikia. Kumvira ni ijambo ryumvikana. Kutii ni neno ambalo linasikika. Ni ijambo ryumvikana. Ni neno ambalo linasikika. Ariko kandi ni ijambo rigoye kugira ngo urishire mu bikorwa. Lakini tena ni jambo gumu kutia kwa maana. Kumvira ni ijambo ryumvikana. Kutii ni jambo ambalo linasikika. Kandi buri muntu wese wabwira akavuga ngo numvise. Na tena mtu yote unazamia anaweza kuambia nimesikia. Ariko kandi riragoye kurishira mu bikorwa. Lakini ni vigumu kutii. Hari igishobora kuvuga ngo numvise kandi utumvise. Kuna wakati unasema nimesikia na hujasikia. Hari igishobora gutekereza ngo ibyo yavuze ndabyumvise kandi utabyumvise. Kuna wakati unafikiria yale amezungumza umesikia na hujasikia. Ariko twashatse kuvuga ngo kumvira. Lakini tumetaka kuzungumzia kusikia. Ushobora kumvira umuntu cyangwa abantu, kutii watu ama mtu, cyangwa ntubumvire bitewe n'ibyo bakubwiye, ama hata usiwasikilize kulingana na wale wamekwambia. Twashatse kuvuga ngo kumvira Imana. Lakini tumetaka kusema kusikiza Imana mu mshivuga, kusikiza Mungu kwa yale anazungumza, kusikiza Mungu kwa yale anaamuru, kutii Mungu kwa yale anataka. Ijambo kumvira, neno kutii. Ijambo kumvira, neno kutii. Amen. 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 Twasomye amagambo y'Imana muri kino gitabo cha Samueli wa mbere. Tumesoma maneno ya Mungu kwa kitabu cha Samueli wa kwanza. Izi ni inkuru za Sauli. Hii ni habari ya Sauli. Na amagambo buri wese azi uko byagenze. Ni maneno kila mmoja anajua. Ariko tugiye kuyavugaho bukeya gusa. Lakini tutazungumzia kidogo tu. Haleluya. Amen. Umunsi umwe Samueli, siku moja Samueli, Imana iramubwira ngo genda ubwire Sauli. Mungu akamwambia neno, akamwambia Sauli. Ubwire Sauli. Umwambie Sauli. Umubwire ngo Sauli ndakukwimikisha mafuta. Umwambie nimekuja kukuwekeza mafuta. Ndakukwimikisha mafuta. Nimekuja kukuwekeza mafuta. Kugira ngo ube umwami wa Israeli. Ili uweze kuwa mfalme wa Israeli. Kugira ngo ube umwami wa Israeli. Ili uweze kuwa mfalme wa Israeli. Ariko ijambo rya mbere Sauli. Lakini neno la kwanza Sauli. Mungu akwimikisha mafuta kugira ngo ube umwami wa Israeli. Hata kama kuwekeza mafuta ili kuwa mfalme wa Israeli. Kila ambacho unahitajika ni nini? Kila ambacho unahitajika nukumvira ni kutii. Nukumvira. Kila unahitajika ni kutii. Ishimani shaka. Kila ambacho Mungu anataka. Ishimani tegeka. Kila ambacho Mungu anaamuru. Ishimani shaka kuvuga ishugomba kumvira. Kila ambacho Mungu atazungumza utatii. Amen. 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 Amen.
Duheze Imana icyubahiro. Tumpe Mungu utukufu. Icyo Imana ishaka Kila ambacho Mungu anataka nuko wari umuntu wumvira, ni kuwa wewe utakuwa mtu wa kutii, nuko wari umuntu ushobora kumva icyo Imana ni ivuga, kuwa mtu wa kusikiza sauti ya Mungu, utagica ku ruhande, mtu asiye kupita kando, ukaba uwumvira. kuwa mtu wa kutii. Amen. 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 Hanyuma amaze kumwimikisha amavuta, Baada ya kumwekeza mafuta, aramubwira ngo hari impamvu zitumye nkwimika. akamwambia kuna sababu nimekuweka. Sauli Imana yibutse, Sauli Mungu amekumbuka. Imana yibutse, Mungu amekumbuka. yibutse icyo Abamaleki bakoreye Amekumbuka kile Wamaleki Abisirayeli walitendea ubwo bavaga mu wana wa Giputa, Israeli wakitoka Misri, bakabatangira. nao wakawazuia. Imana yishaye iri mu ijuru iribuka. Mungu ameketi akiwa mbinguni Imana yibuka akakumbuka. ibyo bakoze. Amekumbuka matendo Niyo yao. mpamvu Imana ivuze ngo Ndio maana Mungu amesema genda, nenda, numara gushika ukifika urimbura Abamaleki bose, wote waangamize Wamaleki, urimbura Abamaleki bose, uangamize Wamaleki kuko wote, Imana ndi Imana nibutse kwa sababu mimi ni Mungu ibyo nimekumbuka. bakoreye Abisirayeli bava mu Yote Giputa, waliotendea wana Israeli kutoka Misri, barabatangiriye mu nzira, waliwazuia njiani, bakoze ibintu byinshi. walitenda mambo mengi. Amen. 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 Ariko ijambo rya mbere ube wumvira, Lakini neno la kwanza uwe mtu wa kutii. ijambo rya mbere ube wumva icyo Imana ivuga. Neno la kwanza utii sauti ya Mungu. Duheze Imana icyubahiro. Tumpe Mungu tukufu. Haleluya. Haleluya. Aragenda arahaguruka, Akaenda ngo akasimama, ateranye ingabo, akaunganisha wanajeshi, ateranye ingabo, akaunganisha wanajeshi, ateranye ingabo, akaunganisha kugira wanajeshi ngo ne gutera Abamaleki, ili waweze kupigana na Wamaleki. ngo abateranyiriza Akaunganisha Refidimu, mahali ambapo ngo kunaitwa niwe Refidimu, yabateranyije. ndipo Ngo waliwaunganishia. ingabo zagendeshaga amaguru, Wanajeshi walikuwa ngo wanatembea zari miguu, uduhumbi tubiri, walikuwa 2000, ngo n'Abayuda bari inzovu. na Wayahudi walikuwa Bamaze kubateranya, wote, ngo akaunganisha, aragenda gutera Abamaleki. akaenda kupigana na Wamaleki. Duheze Imana icyubahiro. Tupe Mungu tukufu. Haleluya. 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 Ngo aramanuka ngo ajye gutera Abamaleki, Akatemka akaenda kupigana na Wamaleki. ariko ngo agereyo, Lakini walipofika, walipofika abwira Abakeni bari barimo, akaambia Wakeni walikuwa arababwira ngo ndani, mwebwe nimuve mu Bamaleki, akaambia jitoe ntabwo hapo kwa mushobora Wamaleki, kurimburana namwe, siwezi ngo kuangamiza murimbure pamoja n'Abamaleki, nyinyi pamoja na kuko taifa la mwebwe Wamaleki, mwakoze neza. kwa sababu nyinyi mlitenda Ntabwo vizuri, mwagira Abanyisirayeli nyinyi nabi, hamkutenda neza. nyinyi None walitenda muvandimwe, vizuri. Kwa hivyo mwebwe mandugu, nimuvemo, nyinyi jitoeni, hanyuma kugira ngo turimbure Abamaleki. alafu tuangamize Kandi Imana imwezi Wamaleki. itegeko, Na tena Mungu iramubwira ngo akamwamuru, ugende akamwambia urimbure mwende, ikintu cyose, uangamize kitu chochote, urimbure ikintu cyose, uangamize kitu urimbure chochote, abagabo, uangamize urimbure wababa, abagore, uangamize wamama, urimbure ababinja, uangamize n'ikintu watoto wachanga, cyose gishobora kuba gihumeka, hata kitu kidogo ambacho Chose kinapumua, ukirimbure. vyote uviangamize. Amen. 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 Duheze Imana icyubahiro. Tumpe Mungu tukufu. Yo, haleluya. Haleluya. Ariko cyose ugenda ukirimbura, Lakini yote uangamize, nurangiza baadaye urimbure ingamiya, uangamize urimbure ngamia, indogobe, uangamize punda, urimbure inyamibwa z'intama, uangamize hata kondoo, urimbure ikintu cyose gihumeka. uangamize kila kitu ambacho Ntagire ikintu kinapumua, kimwe cyose ugomba gusiga, hata usiwache ukirimbure cyose. kila kitu uangamize. Amen. Amen. Ushobora kubwirwa Unaweza kuambiwa ukavuga ngo umvishe ariko kandi utumvishe. unasema umesikiza lakini Ushobora hujasikia. kubwirwa ukavuga ngo amagambo mbwiwe ariko nayumvishe kandi utayumvishe. Unaweza ambiwa useme nimesikiza na hujasikia. Amen. Amen. Muri no minsi Siku hizi muri mu gusanga abantu unaopata watu, twarigize ibindi bintu, watu tumejifanya vitu vingine, twarigize ibindi bintu bikomerezwa, tumejifanya viumbe vingine bigasanga aho vikuu twumvishe Imana ivuga, ambao tunasikiza ni ariko Mungu kandi anasema, tutumva. lakini hatusikii. Amen. 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 Ibintu byose tukabifata nk'ibisanzwe, Mambo yote tunachukulia ya kawaida, ibintu byose bigafatwa nk'ibisanzwe, mambo yote tunachukulia kwa ya ariko kawaida, kandi tutabyumva, lakini hatusikizi, ariko kandi tutumvishe Imana ivuga, lakini hatusikizi ariko sauti ya kandi Mungu, tutumva iteko ry'Imana kugira ngo ugomba kumvira. hatusikizi hata amri ya Mungu. Amen. 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 Hallelujah. 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 Hanyuma
Sauli waragenda ngo akore umurimo. Kwa hivyo Sauli akaenda ariko ngo ashize, lakini alipofika ngo afata umwami w'Abameleki witwa Agagi, akachukua mfalme wa Amaleki, ngo amufata mpiri, akamchukua ngo kimateka, arangije kumufata mpiri, alipomshika ngo mateka aramuzana, akamleta. baada ya kumuleta abandi nabo wajanye nabo, watu wengine wametembea naye, ingazi nyamibwa, wakakuja pamoja, ngo n'abagadi b'intama, wakaangamiza, ngo nibiduhagire, ngo n'inka nziza, hata ng'ombe nzuri, ikintu cyose cyari cyiza, kitu chochote kilichokuwa kizuri barakirokoye, nacho walikisaidia, barakirokoye, waliweza kusaidia. ikintu cyose cyari kibi ngo barashobisha, kiumbe chote kibaya ndicho waliangamiza. abanyuranyije n'itegeko Imana muha, akawa ameenda kinyume na kumvira bibe bijye kuzana urufu, kusikiza ikawa imeenda kuleta kifo. abantu ntibatinya, ariko abantu yeme, abantu bubu, ariko abantu ntibatinya, ariko Mana yanje we, Mana, ariko Mana uri umunyembabazi, ariko abantu yeme, abantu bubu, ariko abantu ntibatinya, ariko Mana yanje, Mana, ariko Mana uri umunyembabazi. Haleluya! Waramanuka ibyo arabirokora, hayo bamaze kubirokora, baada ya kusaidia hayo, Samuel alipokuwa ngo yumva ngo akasikia sauti ya Imana iravuga ngo Samuel we, akamwambia yeye Samuel, ndishujije, nimejuta. Impamvu zatumye nimika Sauli, sababu zilinifanya niwakaze Sauli, none akaba atakoze icyo namutumye gukora, na hajafanya kile ambacho nimeamua, akaba mpemukira, akaba atakoze icyo akawa amenitendea yale sijamwambia. Nimejuta kubera kutumva kwa Sauli, kwa sababu ya kutotii kwa Sauli. Samuel ngo arababara, Samuel akahuzunika, amaze kubabara, baada ya kuhuzunika akesha ijoro ryose asabima, akakesha akiomba Mungu, akesha ijoro ryose asabima, akakesha usiku akiomba msamaha. Haleluya, ngo akesha ijoro ryose asabima, akakesha akiomba msamaha, ngo akesha ijoro ryose asabima, akakesha akiomba msamaha. ngo aragenda mu gitondo, akaenda asubuhi, ngo aragenda mu gitondo, akaenda asubuhi, ngo abantu baramubwira ngo Sauli, watu wakamwambia yasohoye Karumeli, ametoka Karmeli, kandi ikindi yakoze, na tena jambo lingine, ngo yashitse ngo yishingira, amefika akajiunganisha, ngo ariyubake, ngo aravuga ngo yishingira, akajiunganisha, ngo igishane kugira ngo bashe guta, akajitengenezea dhabihu ya kuokoa, kubera kuko yaratabarutse, kwa sababu alikuwa ametoka vitani. Amen, 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 amen. ngo none ngo Mungu nawe ko nakoze ishimana yatumye kwa sababu nimetenda lile Mungu ameniambia. iteka ryose, kila wakati tubishira ku bandi twajanye, tunajiwekeza kwa wengine tumetembea. Iyo ukora ikintu, ukitenda jambo ukagira ngo uyikoze neza, unadhani umetenda vizuri, iyo kizanye ingaruka, kikikuja na madhara, utangira kuvuga ngo ni bariya, unasema ni wale. Aramubwira ngo, akamwambia dore abantu twajanye, wana watu tumena nao, barokoye ingazi nyamibwa, wameweza kukomboa, bazana intama, wamekondoa kila kitu kugira ngo ili babashe gutambira Imana, waweze kutoa dhabihu kwa Mungu. Amen, 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 amen. Ariko ubu bumvira,
lakini ungetii, ariko ube uwumvira. lakini uwe mtu wa kutii. Ishimana ivuga ukumvira. Sauti ya Mungu kunaita. Hey, haleluya! Haleluya! Ube uwumvira mu Ishimana ivuga. Ukwe mtu wa kusikiza lile Mungu anasema. Ube uwumvira mu Ishimana ivuga. Ukwe mtu wa kusikiza lile Mungu anasema. Amen. Amen. Umunsi umwe Siku moja Adamu. Amen. Adamu Imana iramubwira ngo Adamu we. Adamu Mungu alimwambia ngingo mshedeni. Ngingo mshedeni. Ndio hii Edeni. Uzayihingire. Wewe ulime ndani. Uzayibe mushturemo. Uweze kuwa ndani na kitu cyose kirimo nisha. Kitu chote kilichomo ni chako. Kitu cyose kirimo nishawe. Kila kitu kilichomo ni chako. Ariko ndakubwira ngo, lakini nakwambia igiti kirimo cyo kumenyesha ukuri kiza ni kibi. Mti ambao unajulisha mema na mabaya. Siku ambayo utaila. Umunsi wa kiri. Siku ambayo utaila. Umunsi wa kiri. Siku ambayo utaila. Uzafa. Hata kufa utakufa. Amen. Tumpe Mungu tukufu. Haleluya. Umunsi wa kiri. Siku ambayo umekula. No kufa uzafa. Hata kufa utakufa. Amen. Wumvire. Utii. Amen. Muyani magambo. Kwa maneno mengi. Yarishatse kumubwira ngo, ilikuwa imetaka kumwambia Adamu, kubaho kwawe, kuishi kwako, bibise mu kumvira kwawe, iko ndani ya kusikiza kwako, kusikia kwako, bibise mu kutumvira kwawe, iko ndani ya kutotii kwako. Urufu rwawe Adamu, kifo yako wewe Adamu, bibise mu kutumvira kwawe, iko ndani ya kutotii yako. Ubuzima bwawe, maisha yako, bibise mu kumvira kwawe, yako ndani ya kusikiza kwako. Ariko abantu yeme, abantu yeme, ariko mana yanje we, mana ariko mana haleluya kumvira kwawe kubisa ubugingo bwawe, kuko ndani maisha yako, kumvira kwawe kutii kwako, kubisa ubuzima bwawe, ndipo maisha yako bwa none nigiye kizaza, wakati utakuja, kutumvira kwawe, kutotii kwako, kubisa urupfu rwawe, kuko ndani kifo chako. Amen. Ariko ibyo, lakini hayo asa nkaho akajifanya nikana kwamba hajasikia, asa nkaho atabyumvisha, akajifanya kwamba asikia, asa nkaho atabyumvisha, akajifanya kana kwamba abantu basinzire tubane, asa nkaho atabyumvisha, watu ambao akakaa hajasikia. Amen. Wongera gusinzira ndamweza asenge kubera kwasinzira mu materaniro. Amen. Kumvira kwawe, kusikiza kwako, kubisa ubuzima bwawe, ndipo maisha yako yalipo. Kutumvira kwawe, kutosikiza kwako, kubisa urupfu rwawe, kifo chako ndipo kilipo. Wakati mwarangize baadaye ayo magambo amaze kuyumva, maneno haya aliposikia, yumvisha guwe neza, aliposikia amekaa huru, inzoka kumushukanyi, nyoka kama mdanganyifu, biraza yegera Eva, ikaji ikamkaribia Eva, biraza yegera Eva, ikamkaribia Hawa, iramubwira ngo Eva we, ikamwambia Eva, wamenya makuru, akamwambia habari, ibintu byose mwarabihawe, mambo haya yote mlipewa, ibintu byose mwarabihawe, mambo yote mlipewa, ariko lakini hari icyo mwayobewe, kuna jambo mlidanganya. kile agiti Imana uje kurya, ule mti ambao mlikatazwa, nimukirya, mkikula amaso yanyu azahweza, macho yenu yatafunguka, mumenye icyiza n'ikibi, mtajua nzuri na baya, mumenye icyiza n'ikibi, mtajua kilicho kizuri na kibaya. Hanyuma ngo aragenda atotora kuri cya giti, akaenda kachuma, wararya zanira na Adamu, akala matunda akaletewa Adamu. Uwo munsi, siku hiyo, urupfu rwari rurinjiye, kifo kikawa kimeingia, urupfu rwari ruri hariko rusinziriye, kifo kilikuwa kinakaa Adamu abararukanguye, Adamu akawa ameamka, Imana iramubwira ngo Adamu we, Mungu akamwambia Adamu, kwa sababu ukoze unywenje biro gutegese, umetenda kinyume na mapenzi yangu, ugiye gupfa, utakufa, wikurira urupfu, umejiletea kifo. Kumvira kwawe, kusikia kwako, kwari kubise mu buzima bwawe, kulikuwa ndani ya maisha yako, ariko kutumvira kwawe, lakini kutotii nako bitumye ukanga urupfu rwari usinziriye, umefanya uguze kifo kilichokuwa, umefanya kifo ya mke, urugiza active, umefanya kifo ya mke kugira ngo rwongere ukore, umeamsha kifo ili itende kazi. Amen. Urugendo mfite n'urwo kuja ijuru, umukiza ari hafi, naje kwiye kujayo,
kifo chako rubise mu kutumvira kwako. kiko ndani ya kutosikiza kwako. Amen. 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 Adamu wa mbere Adamu wa kwanza abatuzani urufu. akakuwa ametuletea Urufu ruba kifo. rurinjiye. Kifo kikawa kimeingia. Abanyamahirwe Wale ambao walikuwa ni wenye bagize heri ikibazo cyo kwinjira mu shashu. wakawa wamepatana na shida ya kuingia katika kifo kubera kutumvira kwa Adamu. kwa sababu ya kutotii kwa Adamu. Amen. Amen. Abatubisemo urubori rw'urufu. Akawa ametuweka kifo. Abadushize mu mwijima. Akawa ametuweka katika giza. Abadushize mu bintu bidafatika. Akawa ametuweka kwa mambo kubera yasiyostahili kutumvira kwa sababu ya kutotii. Amen. 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 Ariko umunsi umwe Lakini siku moja Adamu wa kabiri waje. Adamu wa pili Ari wa Yesu Kristo. ambaye ndiye Yesu Kristo. Ari wa Yesu Kristo. Ambaye ndiye Yesu Kristo. Kubera imbaraga z'urupfu twari tumaze kwinjiramo. Kwa sababu ya nguvu za kifo Kubera twari tumaze kwinjiramo. kwa sababu ya giza tuliokuwa ndani. Amen. 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 Kubera imbaraga z'ishaha n'umwijima twari tumaze Kwa kwinjiramo. sababu ya nguvu za dhambi na giza. Kubera ko nta kwinyamambura twari tugifite. Kwa sababu hatukuwa na uhuru wowote. Kubera ingaruka z'ishaha Adamu wa mbere Kwa yarakoze. sababu ya madhara ya dhambi. Ariko Adamu wa kabiri Yesu Kristo. Adamu wa pili ndio Yesu Aza Kristo. yuzuye ubuntu no kumvira. Akaja akiwa na neema na Aza kutii. yuzuye imbaraga z'Imana no kumvira Imana. Alikuwa na nguvu za kutii Mungu. Kandi akiri umwana yubahaga ababyeyi akabakorera yababaga muri byose nubwo yari umwami wabose. Haleluya! Agira imbabazi n'ubuntu. Akawa na neema. Aravuga ngo reka manuke. Akasema acha Imana niende. ikora ikintu gikomeye. Mungu akatenda jambo la maana. Utari ufite ishaha. Yote asiyekuwa na dhambi. Utari ufite ubuzima bw'ishaha. Yule ambaye hakuwa na maisha ya Utari dhambi. uramenyereye ishaha. Yule ambaye hakuwa amezoea Utari uzi dhambi. ubuzima bw'ishaha. Yule ambaye hakuwa anajua maisha ya Imana dhambi. imuhindura ishaha. Mungu akambadilisha Imana dhambi. imugira ibangurunuka ikintu Imana yangurunuka. Mungu akamkataa. Abarishigira umwana wa Yesu Kristo. Akamfanya Yesu Kristo. Kugira ngo abashe kuronka ubuzima bwa benshi. Ili aweze kuvuka Kugira ngo maisha. abashe gukura ubugingo bwa benshi bwari mu Ili buzima. aweze kukomboa maisha wengi waliokuwa gizani. Amen. Amen. Ifa kuba ariyo yabivuze. Haleluya. Ubwari ubuzima bw'umwana w'umuntu bwiza. Maisha yalikuwa ya mwanadamu Ubishaha. ikawa imegeuka dhambi. Ariko Imana yohereza Adamu wa kabiri wa Yesu Kristo. Mungu akamtuma Adamu wa pili Adamu Yesu dukura muri Kristo. cya kibazo cy'umwijima twari Akaja kutukomboa katika ile twari shida. dusikamiwe n'ibyaha. Mahali ambapo tulikuwa na Ahinduka dhambi. icyaha. Akabadilika kuwa mwenye Utarigeze dhambi. kumenya icyaha. Yule ambaye hakuwa jua Imana imugira dhambi. icyaha. Mungu akambadilisha dhambi. Imana imugira icyaha. Mungu akambadilisha dhambi. Kugira ngo abashe kurokora ubugingo bwa benshi. Ili aweze kukomboa maisha wengi. Bashimishe kuma. Tumpigie Mungu makofi. Amen. Amen. Kubera kutumvira Imana. Kwa sababu ya kutotii. Kubera kutumvira. Kwa sababu ya kutotii. Amen. 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 Bashumba. Wachungaji, Nimubona abakristo ntibaza bakora. mkiona Wakristo Burya hawatendi, ntibaba barumvise. hawajasikiza, Ntibaba barumvisha Imana. hawajatii Mungu. Ukorera Imana bitewe n'urukundo uyikunda. Kutendea Mungu ni kulingana na Ukorera upendo Imana unaopenda. bitewe n'imbaraga z'Imana. Unafanyia Mungu kulingana na nguvu za Ukorera Mungu ndani Imana yako. bitewe n'urukundo ukunda Imana yawe. Unafanyia Mungu kiwango kinatokana na upendo unaipenda. Ariko umukristo azokorera Imana. Lakini Mkristo atendei Mungu. Umukristo udakorera Imana Mkristo ambaye atendei ntaba Mungu, yarumvise. huyo hajasikiza. Amen. 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 Kutumva kwawe bisufugwa. Kutosikiza kwako kuko ndani kifo Ariko chako. kumva kwawe ubuzima bwawe. Lakini kusikiza kwako Ubuzima kuna bwa uhai none wako ndetse ndani n'ubundi yako. buzaza. Maisha yako ya leo na yatakayokuja. Amen. 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 Ariko Imana itegura Yesu. Lakini Mungu akamwandaa Yesu. Imana itegura Yesu kugira ngo aze kudukura muri ico kibazo Mungu cy'icyaha. akamwandaa Yesu ili atukomboe. Aduhindura n'abazima bwa Kristo. Akatufanya wapya ndani ya Kristo Yesu. Araza byose arabirangiza. Akaja yote akamaliza. Amen. Amen. Atugira be. Akatufanya watakatifu. Ubu Imana ira kutureka turangiza amaraso y'umwana wa Yesu Kristo. Wakati huu Mungu anatutazamia kwa damu ya Yesu Kristo. Yobu yaravuze ngo, Ayubu alisema, aramuhanura avuga ngo, akasema, nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. ninajua kwamba Yesu
yaramubonye kuva kera alimtazama aravuga ngo kana amaherezo yaho akasema uwo mwisho mwami wake azahagarara mu isi huyo mfalme aravuga atasimama ngo urwanda duniani nirumara kubora akasema nzareba kesho imana roza, yanje nitamtazama nzayirebesha Mungu amaso wangu, yanje nitamtazama macho yangu. atarayundi Macho aravuga yangu ngo sio kana mtu umutima mwingine. wanje akasema ndani ya roho uzashira yangu ukumbuzi. na alafu utamalizika. Amen. 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 kubera kutumvira kwa Adamu Kuanzia kwa Adamu abazanye urupfu. akawa ameleta kifo. Amen. 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 Buri muntu wa kabiri utarumviye Imana. Mtu wa pili ambaye hakutii Mungu. Imana ibwira Daudi. Mungu akamwambia Daudi. Iramubwira ngo Daudi, akamwambia Daudi, umaze kuba umwami, umekuwa mfalme, intambara nyinshi warugishamo, umepigana vita mingi, ntukibeshe n'umunsi n'umwe ngo ubare usijaribu hata siku moja kuhesabu wana Israeli, kugira ngo ubare Abanyisiraheli. usiwahi kuhesabu. Ariko Daudi yisha amatwi, lakini Daudi ngo akafunga amara kwisha masikio, amatwi, akaziba masikio, abwira Yowabu, aramubwira ngo Yowabu umugaba w'ingabo, akamwambia Yowabu, isho ngutegeka kenda kwa Mungu, genda mubare Abanyisiraheli bose, nenda mkahesabu wana nimumara Israeli, kubabara baada ya muze kuhesabu mumbwire umubari wabo mkuje mniambie wabasiye hesabu kino yao gihugu. wale wanaishi nchini. Amen. Amen. Yowabu aramubwira ngo mwami wanjye, Yowabu akamwambia mfalme Imana wangu, yo mu ijuru Uwiteka Imana Mungu wa mbinguni mfalme Yesu, igwiza abantu bagere ku 100, ihesabu watu kandi wafike abo 100, bantu bose na tena watu hao wote n'abo Uwiteka ni watu wa Mungu, n'abawe ni databuja. wako Mungu. Ariko se niki gituma Lakini sababu ushyira gani Abanyisiraheli mu kibazo unaweka wana Israeli katika kugira ngo abantu, ili kuhesabu? ariko iteko ry'umwana Lakini amzi ngo ya riganza Mungu Yowabu ngo bituma aja kubara ubwoko bw'Imana, nikaja kwa Yowabu na ngo kahesabu. amaze kubabara Baada ya kuhesabu icyakurikiye niki kilichofuata, nasomye Bibiliya yambwiye ngo nasoma Biblia imemwambia ngo bafashe amezi 9 wachukua miezi 9 n'iminsi 20 na siku 20 n'iminsi 20 na siku 20 ngo babara abantu, ngo raza ngo abwira Dawudi ngo umubare w'abantu ngaba abo twari bari mu baada ya gihugu. kuhesabu akaambia Daudi. Amen. 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 Imana ngo iri mu ijuru irarakara, Mungu alipo mbinguni Imana irarakara, Mungu akakasirika, Imana irarakara, Mungu akakasirika, Imana irarakara. Mungu akakasirika, Ibwira Gadi, ikamwambia Gadi wari bamenyaho kwa Dawudi, ambaye alikuwa kiongozi wa iramubwira ngo Daudi, Dawudi ikintu akoze akamwambia Daudi kila ntabwo ari amefanya cyiza, sio jambo ariko zuri. Dawudi ngo gusaba imbabazi, Lakini Daudi ngo akaomba aravuga ngo msamaha, Mana umbabare ku cyo nkoze, kwa usema ntabwo Mungu ari alisamehe, cyiza. sijatenda jambo Ariko nzuri. Imana kuko Lakini kwa sababu Mungu ibwira Gadi, ibwira Dawudi, akamwambia Gadi, nenda umwambie Daudi, imbere yawe hari ibintu bitatu, nyuma yako kuna mambo matatu, imbere yawe hari ibintu bitatu, mbele yako kuna mambo matatu, imbere yawe hari ibintu bitatu. mbele yako kuna mambo matatu. Amen. Amen. None Dawudi, Kwa hivyo Daudi, kuko icyo wakoze Imana itacishimiye, kila ambacho umetenda Mungu hari ibintu hajapendeza. bitatu ugiye guhitamo, Mambo matatu kandi tutachagua. aramubwira ngo Nataka kumwambia ibyo bintu bitatu. mambo hayo matatu. Nasomye mu gitabo cy'Ingoma Mesoma kitabu, cyavuze ngo inzara imyaka 3, mesema njaa miaka 3, inzara imyaka 3, njaa miaka icyo 3. ni cyambere. Ariko igitabo Hilo cya la Samweli kwanza. Kitabu cha 24 Samueli, havuze ngo imesema ni inzara y'imyaka 7. ni miaka ya njaa ya miaka 7. Amen. Amen. Inzara y'imyaka 7. Njaa ya miaka 7. Kigira kabiri cya kabiri, Neno la pili, amezi 3 miezi 3 yo kugira ngo bansi bawe ya kwa maadui zako bagusinde baguhoze inkota ya buri munsi, wakushinde kila amezi siku. 3. Miezi 3 Ikigira ukishinda. gatatu Dawudi, Neno la 3 Daudi, Imana imanure uri we mugiga Mungu ashushe, irimbura ubwoko bwa Isiraheli. Mungu ashushe magonjwa yaangamize Israeli. Amen. Amen. Kubera iki? Ingaruka zo kutumvira, Kwa sababu ya kutotii, ingaruka zo kutumvira Imana. kutotii Mungu. Amen. Amen. Dawudi ngo abwira Gadi, Daudi akamwambia Gadi, Gadi we ndashobewe, mwambia Gadi, ndashobewe, nimeshindwa, ibintu bibaye ibindi. mambo yamegeuka. Ariko kuvuga ngo ingwe mu maboko y'abantu, Lakini kusema niangamie mikononi mwa kubera watu, kuko Imana ari kwa inyembabazi, sababu Mungu ni mwenye rehema. ninemera imyaka 7 y'inzara, Ilitengeneza miaka 7 ya njaa, abantu barashira, watu wakitangamia. amezi 3 rero abantu bari ku mutwe wanje, Miezi 3 maadui Nacho ni ikindi wakishinda. kibazo. Nayo ni shida, kubera kugwa mu maboko y'abantu kwa sababu ya kuangamia kwa ni mikono ya ibintu watu. bigoye. Hayo ni mambo magumu. Ariko Lakini Imana aravuga ngo Mungu akasema, Imana Mungu, ni inyembabazi. Mungu ni mwenye nguvu, Hari akantu kantangaje, Mungu ni mwenye rehema. ngo Gadi yaramubwiye ngo Gadi Dawudi akamwambia, hitamwo vuba, mugende kubwira uwantumye, niende nirudi nimwambie yule nije kubwira aliyetuma, uwantumye ibyo nimwambie wemeye aliyetuma guhitamo. yale ambayo umekubali kuchagua.
ngo Dawudi ngo aravuga ngo ndashobewe. Daudi akasema nimeshindwa. None ubwo nshobewe Gadi, Kwa hivyo kwa sababu nta nimeshindwa, kindi kintu nokora, hakuna jambo lingine nta kindi kintu naweza nokora. hakuna lingine naweza Icyo ngiye litenda. gukora niki? Kila ambacho naenda kulitenda, Reka ngwe mu maboko y'Imana, wacha niangamie katika ingwe mikono mu ya Mungu. biganza mu birenge by'Imana. Niangamie katika mikono ya Imana Mungu. kuko ari Ni kumaanisha madhara kutosikiza Mungu. Amen. 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 Kora kukidari gato. Amen. 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 Komera Imana yacu amashyi menshi. Tupigie Mungu makofi. Ingaruka zo kutumvira Imana. Madhara ya kutotii Mungu. Twavuze ngo kumvira kwawe, Tumesema kutii kwako, kumvira abayobozi b'itore kwawe, kusikiza viongozi wa kanisa kwako, kubisifu heri y'ubuzima bwawe, kuko ndani ya maisha gukorera yako, Imana kwawe ubikuye kubwo kumva, kutumikia Mungu ukisikiza bibisa ubuzima bwawe. maisha yako ndipo Ariko yalipo. kandi kutumva kwawe Lakini bibisa urupfu rwawe. kifo chako ndipo kilipo pia. Amen. 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 Ubu nyine abantu dufite ikibazo cyo gukorera Imana, Wakati huu watu wako na shida ya kutumikia kandi ibintu Mungu. byose. Na tena mambo yote, Hari umugabo mwavuze namutegana avuga ngo yaravuze ku kintu cy'icyacu, kuna mtu alizungumzia fungu la 10. ikintu cy'icyacu. Fungu la 10. Aravuga ngo abantu baravuga ngo gutanga icyacu ngo ntibabyumva. Watu wanasema kupeana fungu la 10. Aravuga ngo iwe ngo azafasha abakene, Nasema yeye anasaidia maskini. ariko ngo aravuga ngo Akasema izi ntoki, mikono hii, izi ntoki mikono hii, nta rutoki ngo simbura urundi. hakuna yeyote inaweza replace ingine. Gufasha abakene biri ku musozi wacu, Kidole kimoja kiko kusaidia gutanga ituro biri maskini. ku musozi wacu, Kupeana sadaka iko, gutanga icyacu biri ku musozi wacu, kutoa sadaka pia ingine. biri ku musozi wacu. Kila kitu Uyu musozi ntawo okura ngo usimbura undi. kila mlima yezi Buri andaliwa. kintu cyose n'umusozi kuri ubwacu kuri. Kila jambo iko mahali pa. Niyo mpamvu rero Ndio maana ibintu mwibwira ngo mambo mnajiambia gutanga icyacu kutoa fungu la 10. ni ihame ry'Imana, Hiyo ni sheria ya Mungu ugomba kurikora. ambayo unafaa kutenda. Utarikora ukaba wawe mwibisha nk'abandi, Kama ufanye na kwa mwizi kama wengine, ntacyo simbura icyacu, hakuna kile kandi kinaweza ntacyo badilisha simbura kingine. ituro ry'umutima ukunze, Hakuna kinaweza ntacyo badilisha simbura kingine. imirimo ukorera Imana yo gufasha. Hakuna Buri kinaweza kintu cyose badilisha gihagaze ku kingine. musozi wacu. Kila kitu ni wakati wake. Amen. 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 Kimwe nuko ijisho ritokwirata ku kuboko, Kumaanisha jicho pia yezi kandi ukuboko jigamba kwa ritokwirata jicho. ku jisho. Hata mkono yezi jigamba kwa jicho. Buri kintu gifite igikorwa n'icyo kivuga, Kila kitu iko na kitendo buri yake. kintu cyose gihagaze mu mwanya wacu, Kila kitu iko kandi kwa gifite nafasi yake. umumaro kuba gitanze. Na tena iko No na kuwa kivuzi. faida kwa kule amesema na kule amepeana. Amen. 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 Ifa kuba ariyo yabivuze, ihora Ariyo kwizerwa,
bantu bumviye Imana babiri dusoza. Watu wawili waliotii Mungu tukimaliza. Adamu ntiyumviye Imana. Adamu hakusikiza Akwega Mungu. urupfu. Akajitia Daudi kifo. ntiyumviye Imana. Daudi hakumsikiza Akwega Mungu. urupfu. Akajitia ukifo. Amen. Amen. Azanira ubwoko kurimburwa. Akaletea taifa kuangamia. Izo ni ingaruka zo kutumvira. Hizo ni Ariko hari abantu bumviye madhara ya Imana. kutosikia. Na Shaka kuna watu kusoreza. walisikia Mungu. Amen. 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 Munsi mw'Imana ibwira Aburahamu. Siku moja Mungu akamwambia Ibrahimu. Iramubwira ngo Aburahamu we. Akamwambia yeye Ibrahimu. Inzi kuwagiza imyaka myinshi. Ninajua umefanya miaka mingi. Ariko Lakini hari umwana wa Isaka wabyaye ukinege. kuna mwana wako Isaki None nta ulizaa. kindi kintu ushaka. Kwa hivyo hakuna jambo lingine Shaka nataka. kuzamuka ku musozi nzakwereka. Nataka upande kwa mlima nitakuonyesha. Ukamutambira. Nawe umtoe kama dhabihu. Ukamuntambira. Umtoe kama dhabihu. Byari bigoye kumishoki. Ilikuwa vigumu kusikiza Imyaka jambo hilo. arategereje Isaka. Alingoja miaka mingi. Yari myinshi. Miaka mingi. Ariko amaze kumubona. Lakini baada ya kumwona Hamanuka ni condition yo kumutamba. kukatoka condition nyingine ya Ariko ico kumtoa. kintu. Lakini jambo hilo Aburahamu nticyamuteye ubwo. Ibrahimu Ngo haikumwogopesha. akagira ngo gutya ngo akabarasinga. Alikuwa Ngo na agashira balance. kumunza. Alikuwa na balance. Ngo agafata Isaka. Anamchukua Ngo Isaki. agafatima. Anamchukua Mungu. Ukuboko kurimo Isaka kumanuka. Mkono ambao kwa Kuri Isaki Imana unashuka. kuzamuka. Kulikuwa Mungu Ngo unapanda. arabyuka mu gitondo kare kare. Asubuhi Ngo akamka. arabyuka mu gitondo kare kare. Asubuhi akamka. Ntiyigeze abwira umugore. Hakuambia Ngo mke. abwira ngo abashumba be cyangwa se abakozi bari kumwe nawe. Akaambia watumishi Ngo wake. nimufate indogobe. Akamwambia chukueni. Mufate n'inkwi. Chukueni ngamia na punda. Tuzamuke. Tuweze kupanda. Izatwereka tuje Maana gutambira. Mungu atatuonyesha kutoa Imana dhabihu. mubwira ngo tamba Isaka nkiw'ikinege. Mungu akamwambia toa Igitambo Isaki cyoswa. mwana pekee. Kigitambo cyoswa. Mtoe Isaki. Ngo barazamuka. Akapanda. Ngo bagenza iminsi 3. Wakatembea siku Ngo 3. bagenza iminsi 3. Wakatembea siku Ngo 3. Aburahamu yubura amaso. Ibrahimu akatazama. Ngo yubura amaso. Akainua Ngo macho. ageze agomba gutambira Imana. Akaona kwamba Ngo lazima abwira ngo atoe abagaragu dhabihu. ngo arabona umusigare hano n'idogobe. Akaambia watumishi Ngo wake bakini nanje na hapo. Isaka. Nami na Isaki. Nanje na Isaka. Nami na Isaki. Twigirane imbere dusenga Imana. Tutembee Ngo tukaribia hanyuma mbele. tubagarukeho. Alafu tutarudi Ngo hapo. hanyuma tubagarukeho. Tutarudi baadaye. Ngo basigara aho ngo bigira imbere. Wakabaki Ngo wakaenda mbele. bigize imbige imbere. Ngo Walipofika Isaka mbele. abaza se. Isaki akamuuliza Aramubwira ngo baba. data. Akamuuliza ewe baba. Data we. Ewe baba. Data. Ewe Ko baba. dufite inkwi. Kwa sababu tuna Tukagira kuni. n'umuriro. Hata tuna moto. Ibikoresho byose tukaba tubifite. Kila kitu tunacho. Ibikoresho byose tukaba tubifite. Kila kitu tunacho. None. Lakini Igitambo kirihe. dhabihu iko wapi? Umwana w'intama turi gutambira Imana kiri. Mwana wa kondoo yu wapi? Bagamba ko Imana aramubwiye. Ariko Aburahamu amusubiza mu Lakini kwizera. Ibrahimu akamrudishia Amusubiza mu imani. kwizera. Akamrudishia kwa Aravuga imani. ngo tugende ku musozi w'Imana. Akamwambia twende kwa mlima wa Mungu. Tuzamuke. Tupande. Imana iri bwironkere. Mungu Imana iri atajitolea. bwironkere igitambo. Mungu atajitolea. Barazamuka ngo bagezeyo. Wakakwea walipofika. Ngo Isaka atungurwa no kubona kuko ari ubogiye kubigitambo. Isaki kashangazwa na Kandi kwa ngo yeye. yari dhabihu. yamaramashe. Na tena alikuwa Yari ameapa. yamaramashe kumutera ikoma. Alikuwa ameapa. Amen. 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 Fero. Utaitengeneza kwa mtu unaitwa Gofero. Uzayibaza inyuma n'imbere. Utaitengeneza mbele na nyuma. Uzayihomesha ubushishi. Utaitengenezesha. Numara ushemu ibijumba. Alafu utaweka kugira ngo chumba. uzahungire mu rubyaro rwawe. Ili utaenda ndani pamoja na Amen. kizazi chako. Kandi nawe yagiye akora ibyo bintu. Na tena yote Watangira aliyofanya. gahoro gahoro. Akafanya pole Akababwira pole. ngo imvuriza. Akamwambia mvua Bakababwira itanyesha. ngo muzee handuri kutunganya gutya. Wanamwambia utafanya hivi. Bakavuga ngo uyu musaza afite ikibazo. Wanasema mzee huyu ana shida. Amen. Amen. Uyu musaza afite ikibazo. Huyu mzee ana shida. Uyu musaza afite ikibazo. Huyu mzee ana shida. Ariko bakaza bakamukosorera. Walikuwa nakuja na Imisi yagenda. siku zikaenda Hagera zikaenda. igihe imvura iratonya. Kufika wakati mvua Imvura ngo ikanyesha. itonya. Mvua iliponyesha. Babona nibishanzwe. Akaona ni Ariko imvura kawaida. igenda yiyongera. Mvua ikaenda Batangira kiongeza. kumanga kuri bavuga ngo no wowe. Akaanza kusema yewe Noa. Bakavuga ngo no wasohoka imvura irahita. Anasema Noa mvua itaisha. Witubesha ngo uri mu rugendo. Acha kutudanganya. Amen. Amen. Niwumvira Imana. Ukisikiza Mungu. Niwumvira Imana. Ukisikiza Mungu. Hari ibyo Imana izakora ku buzima bwawe. Kuna yale Mungu atatenda kwa maisha yako. Amen. 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 Twasomye amagambo avuga ngo Tumesoma maneno yanasema kumvira Imana kutii Mungu biruta ibitambo. ni zaidi ya kutoa dhabihu. Biruta ibitambo. Ni zaidi ya kutoa Ndetse dhabihu. n'ibindi bitambo byose ushobora kuba watambira Imana. Hata dhabihu zote unaweza tolea Mungu. Amen. Amen. Hari muri biravuze ngo iyo abagabo kwishimira ibitambo Mwimbaji alisema ungekuwa nari kutoa dhabihu kubigutambira. ningekutolea. Ariko ngo ibitambo wishimira Lakini dhabihu ni unafurahia umutima umenetse kandi umutima wumva. ni roho ambayo imenyenyekea. Amen. 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 Amen.
nta gitambo cyoshimisha Imana Hakuna dhabihu ya kufurahisha Mungu usibye umutima wumva isipokuwa roho inasikia, uciye bugufi. roho imenyenyekea. Amen. Amen. Ni Imana ishaka. Ndicho Mungu anataka. Amen. Amen. Kumva kwawe kubisa ubuzima bwawe. Kusikiza kwako ndipo maisha yako yalipo. Amen. 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 Ijambo ritugezeho mu kino gitondo ngo umvira Imana. Asubuhi ya leo usikize Mungu. Ibyo wakoze ufuditse utumviye Imana, Yote ulifanya kama usikize Mungu, kugira ngo iminsi yawe ili siku zako ibe myinshi kandi igwije ubwiza. ziweze kuwa mingi, Iminsi yawe ibe myinshi kandi igwije icubero cy'Imana. ili maisha yako yarefuke. Ibe myinshi kandi igwije ubwenge bw'Imana. Ikuwe mengi na tena ikuwa na hekima ya Kumvira Mungu. Kutii Mungu. Kumvira Imana. Kutii Mungu. Ugisomere mu guteka kwa kabiri wasomye dusome. Tusomee mahali ambapo umesoma tukimaliza. Amen. Kumvira Imana. Kutii Mungu. Amen. Nugira umwete wo kumvira. Nugira umwete wo kumvira. Ukuwe na bidii ya kutii. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana Nugira yawe. umwete wo kumvira Uwiteka Ukiwa na Imana bidii ya yawe. kutii Mungu wako. Nuwo kwitondera amategeko yayo. Nuwo kwitondera amategeko Na ya Imana. kutii sheria Bazure zake. kangwa. Amen. Ngutegeka. Nugira umwete wo kumva. Ukiwa na bidii ya kusikia. Uzi ko burya no mu kumva biba mu mwete. Unasikia hata kusikia kuna bidii. Kumva biri mu mwete. Kuna bidii ya kusikia. Ugomba kubishora mu imbaraga kugira ngo wumve. Unafaa kuwekeza nguvu kusikia. Ugomba kubishora mu imbaraga kugira ngo wumve. Unafaa kuweka nguvu ili usikie. Amen. Amen. Kindi cyose ugomba gushora mu imbaraga. Kila kitu unawekeza No nguvu. kumvira, no kumvira. Hata No kusikiza. kumvira. Hata kusitii. Bisaba umwete. Inahitaji Amen. bidii. Asante. Komeza. Uwiteka Imana izagusi Uwiteka Imana Hera haruguru. izagusumbisha amahanga yose. Hera haruguru gato. Duhere haruguru. Niwitondera amategeko yayo yose. Niwitondera amategeko yayo yose. Ukitii sheria zake Tegeka. zote. Niwitondera amategeko yayo yose. Niwitondera amategeko yayo yose gutegeka. Uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumbisha Uyu amahanga yose. munsi Uwiteka Imana izagusumbisha amahanga. Amen. 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 Kintu cyose ugomba gushyira mu mwete. Kila kitu unapaswa kuweka bidii. Ukacitondera. Unaheshimu. Ukacitondera. Unatembea polepole. Amen. Amen. Gukorera Imana yawe bivana nawe nuko wamenye Imana. Kutumikia Mungu kwako Bivana inatokana na nawe nuko wewe. wumvisha Imana. Inatokana na wewe vile unasikia. Bivana nawe nuko wamenye Imana ukayumva. Inatokana nawe namna ulijua Mungu na Ariko utarumva kumsikia. ngo uhindure ingeso zawe. Lakini kabla hujasikia na kubadilisha Utarumva ijwi mienendo. ry'Imana. Kabla hujasikia sauti ya Mungu. Urashaba isufu muri wewe. Bado uko na kifo ndani yako. Ariko kumva Lakini kusikia bihesha ubuzima. inafanya uwe na maisha bora. Kumva bihesha ubuzima. Kusikiza inaleta maisha. Muri kino gitondo bene data, Asubuhi ya leo mandugu, umuntu wese abuwumvira. kila mtu asikize. Umuntu wese abuwumvira. Kila mmoja awe mtu Kugira wa ngo iminsi kutii. yacu ibe myiza. Ili siku zetu zikuwe Kandi mingi. iminsi yacu irusheho kuba myinshi kandi myiza. Na tena zizidi kwa siku Ibisi mingi. byiza tuzageraho. Kuna mengi Ariko tutafikia. nitumvira Imana. Lakini tukisikiza Mungu, Nitutumva. kama tusikii, Kutumva harimo urupfu. kuko na kifo ndani ya kutusikia. Yabwiye abantu ngo bashize inzira zibiri imbere yawe. Iliambia watu nimewekea njia mbili. Hari ubugingo, hari urupfu. Njia ya uhai na njia ya mauti. None ni wajibu wenye guhitamo. Na ni ibyanyu gutora. Ni wajibu wenye. Ni ibyanyu guchagua. Ni mwebwe mugomba guhitamo. Nyinyi ndio mnapaswa kuchagua. Amen. 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 Kumvira Imana Kutii Mungu bifite ubugingo. iko ndani maisha. Kumvira Imana Kutii Mungu bifite imbaraga, iko nazo nguvu. bifite amahoro n'icyubahiro. Iko nazo nguvu. Ariko nutumvira Imana Kama utii uzaba Mungu wishoye mu rupfu. utakuwa umejiweka katika kifo. Imana iduheze kumva. Mungu atupe kusikia. Imana iduheze kumenya amagambo yayo. Mungu atupe kujua Imana maneno. iduheze kuba mu bwiza tuva mu bundi. Mungu atupe kutoka kwa Imana uzuri iduheze kwenda kumva mbinguni. shari ishaka